دما خوش ببینرین هیجا ایرو چاری ایلون 2024 روزان روزا چهارشنبه بویر و گشتن هری سرگو هری بالکش همین لسر راستا هرمی او همچنین لسر راستا جهان رودانه ام جواره پیشکش بکن ل وکی هرتم دست پیکم چند سر نوچه دولت ترکیه قرکر لسلیمانی جاره کردن ایرشی ولاتیان کر ولاتی بناوی مسافر توی دو کرین خواه شهید بون. پارلمانترین عراقی دیار کردن که پشتی هلوشینا رژیم باسی و حتی نها دولت ترک 25,000 بن پیکرن لعراق پیکانیه. اندام کمیته ریبرا پاکیکی دوران کالکان دیار کرد که یکانه کسی دکاره چارەسەری سیاسی دموکراتیک و آشتیانه پیک بینه ریبرا پویه. لشکرین ارتشا ترکیه داگیر کرد لروجاوی گریسپی ایریشی شوانه که کرد او بریندار بود. بری بیدرین هجاب سر نوچین مبود اونها جمعی برفرده بلتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن بری اکو ام قال ایریشا دوه یا باشوری کردستان اکو ایروم ده ساعت سحری ده پیک هاتی بکن امی جه باشاری قامشتو دست پی بکن جه ریببرین هیزن آسایش شهید دجوار قامشتو کن دوه بابا آرمانج ایریشین داگیر کریا دولتا ترکیه ایرو بمراسمه که گرسهی جالی خلق قامشتو و هاتا وار کرن دوه دولت ترک عربه که هیزن آسایش لطاقه الفرسان یا باشاری قامشتو کر آرمانج ده انجام ده جری ببرین آسایش دجوار قامشتو شهید بوم. جبو آخر کرنا شهید دجوار ایرو به هزاران لگورستان شهید دلیل ساروخان آباجری قامشتو کمبون. دمراسمی ده گلک آخافتن هاتن کرن. کسین آخوین بحثا خبات و تکوشنا شهید دجوار قامشتو کرنو گوتن شهید دجوار ریا آزادی و کرامتی هلبجارت تجاری نسکن و خودی جسارت که مزن بوم. کسین دمراسمی ده آمده بون به یک دنگی سوزا پیک آنینا آرمانجین شهیداندان. بلی بیارین هیجا دوه قامشتو بوم ایروژی سلیمانیه بو آرمانجا ایریشین داگیرکریا دولتا ترکیه ایروم لسر ریکا خلکان یا دوکان یا باشاری سلیمانیا باشوری کردستانی به بالفره که بیمروف آ دولتا ترکیه وسایده که ولاتیان کر آرمانج ده انجام ده ولاتی بناوی مظفر توی دو کرین خواه دوی ایریشا ترورانه داگیرکریا دولتا ترکیه ده شهید بون لعالیه کردن هما امدکارین بیشنجه یکی چلیا 2024 و حتی روزا ایروم جخو ایریشن داگیرکریا دولتا ترکیه و سابقاتن و دوام دکن لی جدسپیکا سالی و حتی روزا ایروژیم ده انجام ایریشن داگیرکریا دولتا ترکیه یم با آوین جور بجور لسر خاک باشوری کردستانی ده حتی نها 20 ولاتی شهید بونه 12 جی بریندار بونه. دولت ترکا داگرکر لسینور دوکان به بالفرکی بیمرو و دیس ایریشی گلکر. ایریش لسریا خلکان کانی وطمان یا دکبل لسینور نافچی دوکان یا سلیمانی پیکهات. هاترا گاندن کود انجام ایریش دستی ولاتی شهید بون. لگوری آگاهی شهر میهاتن گرتن ولاتی بناوی مظفر موضوع و هر دو کرین خوین بناوی محمد او مبین شهید بونه. اولاتی شباجارو که حاجی آوا یا اداره یا راپرینن. هری داوی دو جید انجام توباران دولت ترکا داگر کرده لگوند مرگا حوش یه لزوزان سنین ولاتی یک شهید بو. دمامرو و بالا خود ده ایریشین داگر کری و قرکرنه پشتی هف پیمانات دناورا پده که عراق و ترکیه ده زیده تر بوگه. تجدا که خویاده که به کوردیناسیونه که هفبش راست دستورا کمکوژی جه دولتا ترکیه را هاتیه داهینه. دولتا ترکیه داگر کره جیکه چله یا ایسال و حتا ایرو بگلک شیوازن جدا ایریشی باشوری کردستانی دکه. لآمیدی، آگری،
دهوک، سلیمانی، کرکوک، مخمور و شنگالی بصدان ایریشن هوایی و تروری پیک آنین و ویریش دومن. جسر سالیوه تاوی ایریشا ایرو 20 ولاتی شهید و 12 شی بریندار بونه. بلی هردوی چارچوبی ده پارلمانترین عراقی به داخونیه که چاپمنی برتک نشانی داگیرکاری او بمپیکرنین دولتا ترکیه سر خاکا عراق و باشوری کردستانی کرن پارلمانتران دانسانین پشتی هلوشینا رژیم باسیا صدام حسین و حتی نها دولتا ترک 25,000 بمپیکرن لسر خاکا عراقی پیک آنیه هر وها اشکره کرن بیتری 4,000 کیلومتر چارگوشه جخاکا عراقی دبن داگیرکریا دولتا ترکیه ده او گوتن بمپیکرن ارتشا ترک به اشکره بویا داگیرکرنا خاکا عراقی. بێریش و داگیرکاریە دەولەتا تورکیا لەسەر هەرێما باشووری کوردستانی و عێراقی رە ناڕازیبوون و بەرتەک ژی زێدە دبن. بەشێک ji پەرلەمەنتەرین عێراقی دەربارەی vê yekê de daxuyaniyek çapemeniye dan. Perlementerê Iraqê Mihemed Romêsî di daxuyaniyê de axivî û têkildarî binpêkirinên dewleta Tirka qirkir agahî da. Mihemed Romêsî eşkere kir got piştî hewildana rejîma Beysê ve dewleta Tirk 25,000 binpêkirin li ser Iraqê pêkaniye wiha got. Zêdetirî 4,200 kîlometre çargoşe ji xaka Iraqê dibin dagirkariya dewleta Tirk de ye. Dagirkariya Tirkiyê ew got bargehên leşkerî ava kiriye. Mixabin ew bargehên hatine çêkirin, bi nêteke demdirêj hatine çêkirin. Piştira endamê Lejneya Asayîş û Parastinê Parlamentoya Iraqê Ahmed Musewî got. Artêşa Tirk bi kurahiya 185 kîlometr hatiye nava xaka Iraqê ku niha tenê 25 kîlometr ji navenda parêzgeha Nînawayê dûr e. Ahmed Musewî diyar kir got peymana ewlekariyê ya di navbera Iraq û Tirkiyê de behsa vekşîna artêşa Tirk ji nava Iraqê nake û wiha bertek nîşan da. Lêşûna wê teqezî li ser parastina serweriya her du welatan dike got ev yek nayê qebûl kirin. Hejmara leşkerên artêşa Tirk yên li nava herêmê ji hejmara leşkerên Amerîkayê yên li Iraqê zêdetir in. Binpêkirinên artêşa Tirk bi eşkere bûye dagirkirina Iraqê. Ahmed Musewî herî dawî anî ziman got Tirkiye zêdetirî 5,000 leşker, heştê bargehên leşkerî û hejmareke navendên istixbaratê li nava xaka herêma Başûrê Kurdistanê bicih kiriye. Endamê Komîteya Rêvebera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Duran Kalkan li ser rola PDK di êrişên li ser gerîleyên azadiya Kurdistanê de nirxandin kiro got. Hevkariya PDK û Mîtê yan jî parastinê nenûye di xwîna bihezaran şervanên azadiyê de tiliya PDK heye. Vana hemû di destê me de belgekirî ne yên ku ev qasî di şewitên û hildibêşînin bi rastî jî namerdin, namerdiyê dikin, lê yên temaşe jî dikin, bila şerm bikin. Gençlerin, kadınların, halkımızın, dostlarımızın Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan beşdarî bernameya taybet a televizyona medya haberê bû û bi taybetî rola PDK ya di êrişên li ser şervanên azadiyê de nirxand. Duran Kalkan li ser berxwedan û bandora gerîlla ev nirxandin kir. Dema ku berxwedana şerê gerîla tê gotin herêmên parastinê yên medyayê li pêş e. Bi rastî jî te artêş li herêmên parastinê yên medyayê mîna gerîla nikare li ber xwe bide. Her kesên ku dikarin tevlî vî şerî bikin tevlî dikin. Lê belê gerîla bi rastî jî dîrok dinivîsîne, destanên lehengê de afirîne. Ez vê berxwedanê carekê din silav dikim, gelê Kurd û mirovahî pê serbilindin. Kalkan diyar kir ku li Başûrê Kurdistan tam komkujî tê kirin û wiha got. Divê mirov hîn bêtir qala PDK bi taybetî ji qala Barzaniyan bike. Divê mirov bide fêmkirin. Têkildarê vê yekê xapandina bi ser de nixûmandî herê zêde lîstik li vir heye. Piştgiriya herî mezin PDK dide dewleta Tirk. Arazî tên şewitandin, gund tên şewitandin û hilweşandin, bexşe tên tunekirin, mirov ji ciyên xwe tên kirin. Tam komkujiyek heye. Duran Kalkan diyar kir ku xanedana mala Barzanî mezin dibe û wiha pêdeçûn. Xanedana mala Barzanî mezin bû hewlêr bi dest xist cihê din bi dest xistin. Beriya 10 salan statîstîkekê hatibû dayîn. Nêçîrvan Barzanî yek ji sed dewlemendê cîhanê ye. 10 sal derbas bûn her hal niha yek jî pêncî dewlemendê cîhanê ye. Muhtemel Mesrûr Barzanî jî li pêwî ye. Ew qez dizî kirin yanî
35 salan hemû derfetên Başûrê Kurdistanê bi dest xistin. Kalkan diyar kir ku çawa derfetê Kusa ji PDK re tê dayîn û got Gelo çawa derfeta vê yekê tê dayîn, çawa bêdeng tê mayîn, çawa li vê revşetê nêrîn. Yên ku ew qasî dişewitînin û hildiweşînin, bi rastî jî namerdin. Namerdiyê dikin, lê yên temaşe dikin jî bila şerm bikin. Ev ne rewşekî welê ye ku mirov lê temaşe bike. Duran Kalkan li ser mît û parastinê jî nirxandin kir û wiha bi dawî kir. Hevkariya mît PDK yan jî parastinê ne nûye. Mît û parastin bi hev re di nav hev de ne. Ez nabêjim 10 yan jî 100 bi hezaran şervanên azadiyê şehîd bûne, êrişên ku dewleta Tirk pê dibêje min ew qas qetil kirine, hemû jî bi ixbara parastinê çêbûn. Erê bi navê mîtê hate dayîn, lê belê parastinê ev agahî hemû dan mîtê. Van hemû di destê me de belgekirîne. Devleta Tirkiye di her warî de tengav bûye bi êrişên li ser gerîla û Kurdan rejim hewl dide xwe deşarj bike di 4 rojên borî de herîmên parastinên medyayê nêzî heftê caran hate bombardımankirin. Devleta Tirkiye dagirker iddia dike ku di êriş û bombardımanê de gelek gerîla şehîd bûne. Hepeke ragand ku îdayên Devleta Tirkiye bi temamî dereve û tiştek bêhêzên wan nehatiye. Herêmên parastinên medyayê di nava 4 rojan de ji bejahî û hewayî ve bi dehan caran hate bombebaran kirin. Di encama van êrişan de Dewleta Tirka dagirker iddia kir got gelek gerîla şehîd bûne. Navenda ragihandin û çapemeniyê HPG bi daxuyaniyekê bersiva vê yekê da û got iddiayên Dewleta Tirk bi temamî derewin. Di daxuyaniyê de li ser çalakiyên gerîla û êrişên artêşa Tirka dagirker agahî hatin dayîn. Li gorî vê li herêma Xakurkê Metîna û Rojavayê Zapê ji 27 debaxê heta 4 Eylûnê gerîlayên azadiyê 13 caran li artêşa Tirka dagirker xist. Di encama çalakiyên bi rêbazên cuda de dronek, kamerayeke mobesê û 2 pergalên radarê hatine bêkirkirin, 2 çeperên dagirkeran jî hatin derkirin. Derbarê êrişên artêşa Dewleta Tirka Qerker de jî HPG got herêmên parastinên medyayê bi giştî 40 carî bi balafirên şer, 22 caran bi helîkopterên êrişê û 4 caran jî bi teqemeniyên qedexekirî hatin bombekirin. HPG di dawiyê de destnîşan kir got di bombardûmana dagirkeran de tiştek bêhêzên wan nehatiye. Belê her ji bo parastina rûmeta gelê Kurd ji bo parastina hebûna gelê Kurd berdêlên giranbuha jî di şerê li dijî vê dagirkeriyê de têne dayîn herî dawî navenda ragandin û çapemeniyê ya HPG nastameya 4 gerîlên azadiyê yên li Bûtanê şehîd bûne bi raya giştî par vekir. HPG yanî zman ku hevrên wan heta dawiyê fişeka xwe ya dawiyê ji bo xwe hiştin û heta hemû cibilxaneyên li ser xwe şerî dagirkeriya Dewleta Tirkiye kirine û fişeka dawiyê ji bo ku bi saxî nekevin destê Dewleta Tirkiye bi xwe de teqandine û bi vîya we gihiştine. Asta şehadetê HPG soza wê yekê carekê din dubare kir ku heta dawiyê ji bo pêkanîna xeyalên van şehîdan û fedakariya wan ew ê têkoşîna xwe dewam bike. Navenda ragandin û çepemeniyê HPG nasnameya 4 şehîdan eşkere kir. HPG li ser şehadeta gerîlan ev agahî par vekir. Militanên fedayiyên Apoyî hevreyên me Xebat Cudî û Zamanî Amanos hevdeyê tebaxa 2024 li herêma gela Memiya Botanê di encama êrişa hewayî de şehîd bûn. Ev qat piştî şehadeta hevreyên me Xebat û Zamanî bi balafirên şer û helîkopterên êrişê bi dijwarî hate bombebaran kirin û operasyûn lê hate destpêkirin. Roja 18 tebaxa 2024 di navbera fermandarê me fedayî Serhed Jihad Militanê fedayî Yılmaz Dersim ku ji bo derbê li operasyona dijmin bidin ketin tevgerê û di navbera dagirkeran de şer çêbû. Şerê dijwar a di navbera hevreyên me û dagirkeran de bi saetan dewam kir. Artêşa Tirka dagirker bi balafirên şerqa da hevreyên me lê bombebaran kir. Hevreyên me ku tevê van jî bi qehremanî şer kirin. Guleyên xwe yên dawî ji bo xwe veşartin û ji bo ku bi saxî nekevin destê dijmin bi fedayane şehîd bûn. HPG li ser têkoşîna her 4 gerîlayên ku heya dawiyê şer kirin li ber xwedan ew nirxandin kir. Fermandarê fedayî Apoyî hevrê Serhed Jihad û militanên fedayiyên Apoyî hevreyên me Yılmaz Xebat û Zamanî şoreşkerên fedayiyên serdemê ne.
او ملیتانین کو جبو پاراستن هبونای گلیمه و مسوگرکرن آزادیا گلیمه تبلی رافین آزادیه بون. هفرین ویرک اصیل و عقیدن کو لحمو قادن کو لخابتین کدک مازندان. هپگی دیار کر کو هر چهار هفرین وان جبو سرکفتنی خواه کلید کربون او گود. هفرین ما هر جورا برپرسیارین خطرناک لخواه گرتن و دل و مجین خواه جبو سرکفتنا تیکو شینامه کلید کرن. بشهادتین خواه جبون کابوس دشمن اونا و خواه لدیرو کامه تیکو شین نویساندن کو و نیجبیر کرن. هپگی هر داوی گود چار هفرین مکو زاروکین هر هجا و فدایین گلی منه. دستانه که نویا چارا نویساندن و شهید بون. ام سوزدن کو امل سریا هفرین خواه هلوستا وان و مریتانیا وان فدایا به دودلی میناک بگرن و حتی کو تولا وان هلینن. آگاهین درباره ناسنامه شهیدان ده وهایه. ویسل سوینچ بناسناف سرحد جهاد لاگیری جدایک بو اجری تباغ 2024 لبوتانه شهید بو. بارش کارتال بناسناف یلماز درسیم لشرنخ جدایک بو اجری تباغ 2024 لبوتانه شهید بو. رشید شویک بناسناف خبات جودی لشرنخ جدایک بو هفده تباغ 2024 لبوتانه شهید بو. سرحد güzel بناسناف زمانی آمانوس لمردین جدایک بو هفته تباغ 2024 لبوتانه شهید بو. اندام کمیته ریوبر پارتیا کارگرین کردستان PKK دوران کالکان تکیلداری تجریدا گرانگیری یا لامرالی جنر خواندن کر دوران کالکان آنیزمان کو برخوادانی حری مزن آل دیجیم فاشیزمی لگرتگاه امرالیه داین او یکو حری باش و تجریدا گران آل امرالیه فهم دکجی گریلین آزادیا کردستانی نه او گریلین آزادیا کردستانی جی بوی آوایی شرف و رومتا گلی کرد دپاریزن. İşkence, soykırım sistemi devam ediyor. Endam Komite Rebebira PKK duran kalkan beşdari bernameya taybet a televizyona medya haberi bu u bi taybeti rola PDK de irişande u tejita li imraliye nirxan. Nirxandina duran kalkan bi virengiyem. Berxwedana imraliye ya dîrokî û rêbera Birêzdarî Slav dikim. Tejîta li imraliye 25 sal 6 meh û 17 rojin berdewam dike. Sistema tejîtê îşkence û qirkirinê dewam dike. Li hemberî vê yekê jî bêguman berxwedanekî mezin heye. Hamlemiz 11. ayını dolduracak. Yani bir yılını tamamlamaya doğru gidiyor önümüzdeki. Duran kalkan Diyarbakır ku yekane yeku çareseriya demokratik pek bine rêber apoye û got ew qesî zext işkenceya psikolojik li ser rêbera po belavkirina vê yekê li tevahiya Kurdistan û Tirkiyeyê her wiha herêmê û cîhanê nîşaneya felaketê ye. Ev gelekî girîng e. Ji ber vê yekê divê em carekê din derdorên peywendîdar hişyar bikin û vê rastî carekê din nîşan bikin. Nûnerê çareseriyê yê danûstandina rêbera po ye. Yekane kesê ku dikare çareseriya siyasî, demokratîk û aştiyanê pêk bîne rêbera po ye. Ji bilî wî ti kes nikare vê yekê pêk bîne, lewma kes nikare çareseriya piskirêka Kurd pêk bîne. İmralı işkence, tecrit ve soykırım sistemini teşhir etti. Kalkan Diyarbakır ku berxwedana herî mezin îmraliyê ye û wiha anîzman. Pêkiştî ji bo azadiya fîzîkiya rêbera po di asta nav netewî de pêngava çalakiyan heye. Lê belê di navenda vê berxwedanê de bêguman îmralê heye. Berxwedana demokrasî û azadî ya herî mezin û biwateya dîrokê li îmralî ye. Ji ber vê jî bê tereddût divê hîn bi xurtî li ber xwe bidin. Em berxwedanê mezin bikin, belav bikin. Em ê teqez bi ser bikevin, em bi vê zanibin. Çözüm yolu arıyor. Bu paradigmaya daha çok ilgi duyuyor, sarılıyor. Endamê Komîteya Rêvebira PKK duran kalkan anî ziman ku gerîla rûmet û şerefa Kurdan e û wiha bidavî kir. Yên ku xeta berxwedaniyê îmralê herî baş fêm dikin, bi xurtî dixin meriyetê gerîlane. Hemû tiştên bi navê hebûn, azadî, demokrasî, mirovahî bi saya berxwedana gerîla hatin afirandin. Gerîla bû rûmeta Kurdan, bû şeref û hesiyata Kurdan. Gerîla li ser xeta berxwedan ya îmralî li her qadê bi lehengî li ber xwe dide.
بنرین هجا نوچما یکم تکلاری مراسم شهید دجوار قامش تو بشخم دماکم نوچا پار و دکری هینا خلک قامشوج گورستان و دیگری و جاری بن کنه از تازی یکوش بو شهید دجوار هاتیه ودان هما امج یک سر بری خواب دن قامش تو دبرجی نوچا گارم جودی علی بمر آمده جودی و تکلداری هلوستا خلک قامش تو یا تکلداری هم ایرشا کو دو پیک هاتی هم جه هلوستا کو مراسم ده درکتیه و بنرین مرا آگاهی پار بکه جودی امرتا گودار دکن. دمانتاج خوش. بله جودی خبریا چند کلیان بول باشری قامش نم مراسمه که گرسش بو شهید دجوار کو یک جری ببرین آسایشا باشری قامش تو بوم هات پیک آنین د مراسمی ده هلوسه که بچه آوی هبول آلیا کدنها تخویا کردن کوت لبر کونه سرساخیش بو شهید دجواری خلکی کوتین ور بطایبتی هلوسه که چوا لهمبری وان ایریشن هوانین دولت ترکیه نشان دادن. بله شفاعت و حموت ما شفانا نخوش بسردار امنها لپیش کنه سرساغیه یه لتاخا قناة سويس یا باجار قامشلو لپیش مالا شهید دجوارن کو دو دداني پشتی نیورو ساعتیه کو نیوان دا انجام بمبارانا دولت ترک آب بالا فریم بمروف یا گنده اون فرسانی قامشلو بطایبت کو عربه وی هات ارمانج کرتن ایرو مراسم شخوا بريا ساعتك هبو بقر خلق قامشلو هفالين شهيد مالباطن شهيد بقر ساي كمزن تبليفي مراسم بون براستيجي هجر مروف بحصا كساتا شهيد دجوار بكا او بخوا كساتك جباكوري كردستان جباجاري نسيبينيا ده 2014 دا دما سفر بري او بانغاري بر اپو ياج بوروج اوا بري خود در روجاوا كردستان او تبلينا و خباتن شورش شد با او ده 2017 دا جي خود ناوا هزن اولکاریا هندرين آسایش تا دیگره بین آور خباتین خواه بردوام دیگه 10 سالین خواه لروجاوین کردستان بتیکوشین و بخابات بردوام کرد. براستیجی ایروجی زاروکن شهید دجوار تنه ما سه زاروک تایبت سه کچکنوی هن هگر مروف بحث بکجی کچکاویا هری بچوکشی تمنه و هینا سالک نبویه 22 هی و انگو 22 ایلونه نو روج بناوید بنو سالک تبه یا هری بچوک نو سالک کریه سه کچکنوی نه نها هفجینا شهید دجوار جیب مرا حاضره براستی شی مگود گرسای که مزن خلک بر خدال و داره لو داره بناوی مجلس مالبات شهیدان هروها بناوی سازیا اولداران روسپیان هفجینا شهید بخوا پیامک خرد لدجی داگر کریه هم لدجی کسین کو دسته وان د خیانت ده هيا پیام خردان اوا مالبات بخوا مالبات که ولاد پاریزا کو بگشتی دناوا و مالبات دا 15 شهیدین و هنا کو دناوا جبو آزادیا کردستان جبو تفجر آزادی بین آور خبطانه مشاندنه بله سردار از نهاد خوازم لهمجینا شهید دجوار بخوا گهدار بکم لهالوسطا ویل هم بری داگر خیریه گهدار بکم دم تخوش باش کرم وقتکانی را بی سرخواست کرم ام خوازن ایرو هالوسطا وجی بگرن او بیارا دو بیک هاتیه براستیجی هر کس به اشیا کسی کو حوال دجوار ناس کرن کسی کو ناس ند کرنجی مدی ایرو گرسه که چوال مراسمش حاضر بو و کمال بات هالوسطا و چیه به طیبت کسی کو دسته وان به خیانت ده هيا کسی کو دسته وان به خیانت ده هيا مامی بجوار بچه امی به ماجبو چه سر چه مانش بو جبو اخاو بو جبو هات بو ویدی ماجبو چون خایم پیر درکتن سر چو او کشت جبو چو او کشت ماجبو چو مامی جوار بیچه امی به خودی ندی خیر نخوازا خودی ندی خاینا خودی مالا خراکیه که گو مالا مخرا کرن مامی بیچه سیزارو کم بی باوشتن ما باوی وایی رو آغر کر ما اوجی نزل شهیدا ما آغر کر مامی بیچه تشکته هری بچوک تا گوت نوه بکی ساله که مستدوی مهانها روش بونایی بو یعنی جوار تخطيط تذكر قدام روش بونایی چه که روش بونایی کمینا زحف حاجات کر ناوی کربو روکن جرنت گورو کنامن کره والله مازی بیچه صبر که بده و سر و جارك قد الصعب سپاس سر وجی صعب شهادت ای الوجی پیروست کم ملت کرد پیروست کم و سر ما حمیه صعب و سر ما بلند ان شاء الله بشهادت جوار و ان شاء الله من پوشمانن و ان شاء الله دری نای گرتن و ان شاء الله زاروکی نای سریایی بن
ان شاء الله زاروکینا سریاری برابو بم سر فکری برابو زیوا مزن کم وک باویوانی وک خستکی باویوانی و سری وسابی سری وسط صابی سپاس حواله هیچو بله سردار اف بو هلوستا مالباتا شهید بخوال همبری داگرکریه همجل همبری دست خیانته اف بو شخص دو ایواری مجلس مالبات شهیدان هاتن بنکن و شهید اعلان کردن ایروجی شخوا ما گفت مراسم گرسایی هاتل دارخستن سبه جوه هم مجلس مالبات شهیدان هم سازین ری و بریا خسر حمو کس و کسین که حوال دجوار ناس کردن کسین حس حوالین وین تکوشینه او حموج آماده ببن بطایبت یعنی تکوشینه که بین آور بود هزین اولکاریا هندورین ده جه خود گرچبو اولکاریا خلکن و دوره هاتبو بدره 10 سالین خود ناوا و شورشه در باسکر لهری داوجی به دست کسین خاین هاتا شهید خستن و طایبه دولت ترک اكو مترسي د کسایتن هزین اولکاری هندورین دادیم نشخوا مدید دمین داویشی اف چند روزین بورید بطایبه دناوا مهکی دا سه دور کو اف بویرا دوجی چه بویا هزین اولکاری هندورین تینا آرمانج کرتن هزین کو بشف و روش پاراستنا وی خاکه و وی ملتی دیکن وکا کو هفجینا شهید جی گوت او کشکوی هری بچوکو تمنه و هینا سالک نبویا بیستو دی هی و روجبونا و بو باوی ویژه خواست که روزبونه که جیرا چه بکه لیم خابن هری داویگیشت آستا شهادته و هفجی نویل بیشه که اوی زاره کن خواه لسر فکر و فلسفه یا ربر آبو لسر ریچا باوی وان که جه چه حزی کر و چه خباتی کر اوی لسر وی مسل بکر بله جودالی نوچگانم جباجر قامشتو لبن کنیش بو سرساخیا کوش بو شهید دجوار قامشتو هاتی ودان هم هلوست مالبات یا همبری بویریم به وی آوی و همچنین تکیلداری پلانسازی کو سبب لبن کن سردانین کی ورم بکانین جیم آگاهی ببینرین مرا پار وکر جودیم بجین گله سپاس جبوت خبات خوش بله بینرین هجام جباجر قامشتو بوم لبن کن سرساخی ما خواستم هلوستا مالباتی به طایبتی تکیلداری وام بویریم به وی آوی کو به طایبت دستیم سیخور امید ین کل حریم دبن صدما ویرانبونا مالباته که انگو دبن صدما کو دلشواتیا مالباته که بچاوی بوم بوبینرین هجارا پار وکر ام جاره کدن جبوش مالباتا شهید دجوار قامش تو رسر سخی دخوازن و دبیجین هیدارن کو دمه که هری کنده اف سوجدارین کو کسین کو دستی وان د خوینا لهنگم به وی آوای ده حنم درکبن پیشا دادیه اوج عالیه خلک حریمی وجیم ورن جزا کرن لعالیه کردن هر ام بکرینین هویتیا دولتا ترکیه دوام بکن کو یک جوانجیم ایرو جاره کردن لروشاوی گریسپی لشکرین دولتا ترکیه قرکر به گلیان ایریشی شوانه که کرین کو ده انجام و ایریشی ده جی شوانی بناوی عطالله خالد الآتی بریندار بوم عطالله جه گوندی بشیر یدیکه و روش آوی باجری گریسپی یا داگرکریه الآتی دیارکر کو دما لدورا گوند پس دچیراند لشکران جبارگیها پیشبر گللی باراندنه ده انجام ده الآتی جمله خوی راستی بریندار بو ناوند راگاندن آسایش جی داخلینی اگده او دیمنین شوانی دما لنخوشخانه پار وکر ناوندی گوت دولت ترکیه داگرکر روشانه گوندین لنیزی هریمین داگرکری بچکن گیران تو باراند که گل جاران حول دایه بکه و وان گوندان لحیزین مجلسین لشکری ریندانه عندنا نقطة تركية أنا أحيانا أروح أسرح بعد وأنا سارح حسيت أن جتني طلقة من النقطة التركية بلشت من الخلف جتني وجم ربعي الرعيان وفزعوا أهلي فرمانداری گشتی مجلس لشکری من بجای ابراهیم حمدان آن زمان کو شروان وان پلانین چته و لشکری دولت ترکین داگرکر کو بو داگرکرنا گوندین کانتونا من بجای تیج برنا وگوت ارتش ترکیه داگرکر و چتین خو توی ایرشن خوین دجوار او بکارانینا تواهیا جورین چکان نکارین آرمان جن خو بیگ بینن Artêşa tika dagirkerî çeteyên wê di meha Tebaqê de êrişên xwe li ser gundên kantona min bi cê zêde kirin. Çeteyan gelek caran hewildan gundên kantonê dagir bikin. Hewildanên wan ji aliyê şervanên meclîsa leşkerî ya min bi cê de hate têkbirin. Heftê Tebaqê şervanên meclîsa leşkerî ya min bi cê hewildana çeteyan a dagirkirina gundên min bi cê têkbir. Di encama bersivdayîna hewildanê de heft çete hatin kuştin
û 22 çeteyên din jî birîndar bûn. Fermandarê Giştî Meclîsa Leşkeriya Minbicê İbrahim Hemdan derbarê êrişên li ser kantonê û bersivdayîna êrişan de axivî. İbrahim Hemdan bi bîr xist ku hemwextê êrişên komên girêdayê hikûmeta Şamê û çekdarên dîfa el wetanê yên li ser kantona Dêrazorê êrişên dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê yên li ser Minbicê jî zêde bûn û got çeteyên dîrê El Firat yên girêdayî dewleta Tirka dagirker hewildan bikevin gundên Bakur û rojavayê Minbicê yên ku ji aliyên hêzên me ve tên parastin. Şervanên me hewildanên wan pûçkirin. Artêşa dagirker û çeteyên wê tevî êrişên xwe yên dijwar û bikaranîna tevahî cûreyên çekan nekarî armancê xwe pêk bînin. Hemdan diyar kir ku şervanên wan xwedî pisporiyên leşkerî ne ku dikarin bersiva tevahî êrişan bidin û wiha pêdeçûn. Di bersivdayîna hewildanên dagirkirinê de tevî serçeteyan hejmareke çete hate kuştin û di panzêrên çeteyan hate îmhakirin. Şervanên Meclîsa Leşkeriya Minbicê, Şervanên Meclîsa Leşkeriya Babê û Cephet El Ekrat ku di 8 salên borî yên piştî rizgarkirina Minbicê de pisporiya leşkerî û taktîk bi pêş xistiye amade ne bersiva tevahî êrişan bidin. Her wiha bi nesaziya parastinê amade ye çekên me yê bi bandor hene û hêza şervanên me bilind e. Çeteyên Daişê li Humsê êrişî hêzên hikûmeta Şamê kirin ku di encama vê êrişê de jî sê leşkerên hikûmeta Şamê hatin kuştin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriye ragihand ku çeteyên Daişê li herêma Asraya ya bajarê Hemayê êrişî hêzên Şamê kir. Di encamê de sê leşkerên hikûmetî hatin kuştin. Çavdêriya Sûriye eşkere kir ku îro li bajarê Herak yê li derayê dema karwanên qeymeqamê derayê û serkirdeyên giştî yên Partiya Basê yên şaxê derayê û şandeya pêre derbas dibûn mayînek wan de teqiya. Di encamê de du leşkerên hikûmetî birîndar bûn. Mayîn jaliyê çekdarên herêmî ve hatibû danîn. Vê sibehê rêveberê îstixbarata Şamê yê hikûmeta Şamê Husam Loko serdana bajarokê Telbîsê yê li Humsê bi saziyên leşkerî re civiya. Çavdêriya Sûriye eşkere kir ku piştî civînê Husam Loko ku ji bo kesên naxwazin çareseriya rewşê pêk bînin biryardan. Husam eşkere kir ku wê sibe li bajarok qedexeya çûn û hatinê pêk bê û operasyonên ji bo girtina kesên muxalîf pêk bîne. Beriya çend rojan Husam Loko gefa êrişê li hemû kesên ku çareserkirina rewşê nakin xwaribû. Li şerîda Xezayê êriş di roja 134 de jî dewam kir. Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê ragihand ku di 10 rojên dawiyê de 465 kes di êrişên artêşa İsrailê de hatine kuştin. Li aliyeke din di êrişin ku do bi şev ji aliyê artêşa İsrailê ve li ser herêmên cudayên şerîda Xezayê pêk hatin de jî kuştî û birîndar hene. Şerê İsrail û Hamasê 334 rojan de jî berdewam kir. Wezareta Tenduristiya Filîstînê bilançiya dawî parve kir. Wezareta Tenduristiyê ragihand ku di 24 saetên dawîn de 42 kes mirin, 107 kes jî birîndar bûn. Her wiha li gor wezaretê di 10 rojên dawîn de 456 kes di êrişên artêşa İsrailê yên ser Xezayê de mirin. Li gor bilançiya giştî hejmara miriyan derket 40861 ya birîndaran jî derket 44398 kesan. Li aliyê din di êrişên doh bi şev ji aliyê artêşa İsrailê ve li ser heremên cuda yên şerîda Xezayê de pêk hatin, mirî û birîndar çêbûn. Li gor nûçeya Ajansa Fermiya Filîstînê Wefayê, artêşa İsrailê li taxa Eldurç a bajarê Xezayê malekî bombebarkirî teqan. Li gorî agahiyên destpêkî di êrişê de kesek mir, gelek kes jî birîndar bûn. Balafirên şerên İsrailê li taxa Ez Sehabe ya bajarê Xezayê avahiya ku malbatek tê de bû, bombebaran kir, di êrişê de 4 kes birîndar bûn. Artêşa İsrailê li taxa Zeytuniya li başûrê Xezayê bi dehan mal bi teqemeniyan teqandin.
لتاخین تل الهوا و زیتون این باجار غزه به وسایت لشکری و بالافرین به مرو و ایریش پیکاتن. توپ آویجن اسرائیل به توپان ایریش کامپان و سیرت آپنابران و دورین باکور ناوندا شرید غزه باجاروکین خان یونس و رفحی کرن. بینرین هجام شرکتی در باز شرکت دم من اوج شرید نابرا روسیا و اوکراین ایدیم هرچی قاسی ارتشا اوکراین دبیجه و لسرقاکار روسیه لگوری پلانسازیا کل پیشیا خو دانینه به پیش دادچن حریمان کنترل دکنجی لی ارتشا روسیه جارکدن با آوک دجواری به موشکان بالفرین بیمروف ایریشی ناوا اوکراین یکر به تایبت باجرین پولتووا او لیو یکو دکوه آلی روش آوای پایتخت اوکراین کیوی راست ایریشین دجوار خاطن ده انجام هر دو ایریشان با آوک جشتی 58 کس هاتن کشتن هر وها 281 کس جی بریندار بون. لباجار پولتاوای اوکرانیای دی ایریشا موشکی یا روسیای ده کول دجی انستیتوی که لشکری هاتگرن هریکم 51 کس مرن 271 جی بریندار بون. پولتاویای ایریش لی قومی به 300 کیلومتر یل روشلاتی کیفیه. والی هرمی فیلیپ پرونین دربار ایریش دوها گوت دبکو 18 کس دبنی کابلان تمابنه. Щодо трагедії в Полтаві, рятувальні роботи... سروک دولت اوکراینیای ولودیمیر زلنسکی ایواری لسر انترنتی آخوی و دیار کرکو کارین لیگری نجبو کسین دبن کافلان تمانه دوام دکه. زلنسکی را گهاند که دو موشکین پالیستیک لسازیاکی پرورده و نخوشخانه که لنیز ین لپولتاویای کتن. لیدر اوکراینیای گوت یک جاواهین انستیتویا را گهاندن جهن آلیان بهلوشیایا ده بنی کابلاندن روفهنه. سروکی امریکای جو بایدن جی غمگینیا خوی یا جبر ایریشی آنی زمان و ایریش شرمزار کرد. وزارت پاراستن ادعا کرد که ددما ایریش دل در و مراسم نهات بو کرن. سروکومار اوکراینیای دیار کرد که فرمان دا یکو شرط و مرجن بون سدما ایریشا روسان بگشتی و بلز بین لیکولین کرن. کیفی جارکی دن بانک لحوال بندین خوین روشاوی کرکو بلز سیستما پاراستنا هوایی هین بهتر بشینن. هروها دستوری بدن اوکراینیای کو کار با موشکن زور آویشین دگیهیشن خاکا روسیای بکار بینه. Мої співчуття всім рідним та близьким. لالی دن روسیای ایرو سر صبحی لباجاره لویو یروشاوی اوکراینیایو با اتخذ کیفی به موشکن و بالافرین بیمرو و ایریشگر. لگوری والی هرمی ماکسیم کوستسکیی لیویو 7 کس مرن و زیده 13 کس جی بریندار بون. کوستسکیی دا خویانیا خویا لسر تلگرامی دا دیار کرکو دا بومباران روسیای دا گلک خانی زرار دیدنا. رایدارین لشکرین اوکراینیای را کاندن که روسیایی به موشکان ایریشی پایتخت کی فکر و به بالافرین بیم روجی ایریشی باجاره لویوی روشاوایی ولیت کرد. رایداران دیار کرن که یکینین پاراستن هوایی جبو شکاندن ایریشان دخبتن. لویو لروجاوی اوکراینیای بقاسی 1000 کیلومتریان دوری خطین پیشینه و جدسپیک شر و بروا بناسازی انرژی یا باجیر و دردوراوی جبرگلک ایریشان سرار دیدیا. جبو ام کاربن هریما خواه پاقش بکن دوی ام به یک دستیم خباته بکن تف بگرن هیزن آسایشی جی دبیجه و کنگی تفگرا کسی که بگمان دید که ماده نارکوتیکی بکار تینن یان جی بلاو دکن هیزن ما سرویه که آگهدار بکن هری داوی هیزن آسایشی 21 فروشکار و بازرگانی نارکوتیکی لکانتونا دیرا زوره گرتن لگل وان کسین که هاتنه گرتن جی گلک چک و جبلخانه هبون. جبو پیشی لگرتنا لبلاوبونا ماده نارکوتیکی لناوا جواکه هیزن اولکاری دناوا کارو خباتی دنه. هیزن اولکاری هندورین لکانتونا دیرا زوره 21 فروشکار و بازرگانی نارکوتیکی گرتن. ناوند راکاندنا هیزن اولکاری هندورین او یک بداخویانی که اشکره کرد. ناوند دازانین گو هیزن وان ین لدیجی نارکوتیکی ده چند روژین بوری ده پشتی شوپاندن و کومکرنا زانیاریان گلک اپاراسیون چون لسر جهن کسین گو دست وان دفروتن و بلاوکرنا نارکوتیک ده هیا پیکانینه.
د انجام اپراسیونê de hêzên ewlekariya hundirîn ragihandin got 21 firoşkar û belavkarê narkotîkê girtine. Herwiha qedereke madeyê narkotîkê yên buwan re jî desteser kirine. Li gorî daxuyaniyê madeyên hatine desteserkirin, 1007 gram mîsa krîstal, 40 hebê kaptagon, hejmarek heşîş û hebên hişbir û milyonek lîreyê Sûriye. Herwiha navên de eşkere kir got li ser firoşkarê narkotîkê re 2 bombe, 3 demançe, Klaşinkovek, dê tevingên nêçîrê û gelek tiştên din girtine. Navenda hêzên ewlekariyê di dawiyê de bang li gelê herêmê kir got eger tevgereke girêdayî vê mijarê dîtin, hêzên wa agahdar bikin. Binêrên hêjin hajî çend nûçeyên ku hevalên me di tora nûçeyên me civakî de amade kirine em bi hev re lê temaşa bikin. Meclisa Jina Partiya Sûriya Pêşherojê bi dirûjma têkoşîna me şoreşa jin û avakirina Sûriya Demokratîk e konferansa xwe ya duyemîn li Tebqayê li daxist. Di konferansê de rola partiyê di pêkanîna hevgirtin û lêxistina jinan de hate nîqaşkirin. Di konferansê de hevdê endamên Meclisa Jinan a partî û berdevkên wan hatin hilbijartin. Di konferansê de encamnameyek hate xwendin û çend xalên serekeyên derketine pêş jî wihan e. Xwegihandina hejmareke zêdê ya jinan û xurtkirina hevgirtinê, zêdekirina kooperatîfan ji bo geşkirina aboriya jinan. وكيفية مواجهة التحديات والعوائق إن كان على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الحزبي. Saziya avêya derbêspiyê ji bo daxwazên şêneyan pêk bîne û avê ji wan re peyda bikin hewildanên xwe didomîne. Li derbêsiyê saziyê 13 bêrîn nû xiste xizmetê. Biriya 15 bîran av ji bajarên derbêsiyê re tê peydakirin. Di vê dawiyê de 7 bîr rawestiyan û di encamê de av li bajêr kêmbû. Heta diyarkirin ku herî kêm di vê 12 bîr bixebitin da ku avê bigihêjin şêneyan. Yekîtiya Şaredariya Kantona Cizîrê ji bo bîranîna şehîdên sînemaya Amûdê dest bi havakirina holeke sînemayekê kir. Li gorî plansaziyê rûberê sînemaya nû 1362 metre ye û li başûrê bajarê Amûdê ye. Şaredariyê da zanîn ku lêçûna projeyê 346,000 û 362 dolar e. Berpirsê şaredariyê da zanîn ku çêkirina hola sînemayê dê di 6 mehan de bi dawê bibe. Xelkê bajarê Heçînê kantona Dêra Zorê ji bo hevdoreke guncav ji xwendekaran re peyda bike însiyatîvek avakirê. İnsiyatîv niha dest bi paqijkirina dibistanan kiriye. Heta niha 10 dibistan hatine paqijkirin û xebatên wan dewam dike. Kesên tevlî însiyatîvê bûn diyar kirin ku paqijkirina dibistanan erka herkesî ye. Pazdemîn Festîvala Zarokan li Reqayê bi dirûjma zarokê îro ronahiya pêşerojê ye, Ekêlûnê dest pê kir û di roja çaremîn li Tebqayê didome. Di sê rojên pêş de 150 zarok bernameyên xwe yên hunerî û çandî pêşandan. Festîval li ser dika Şehîd Musenna Abdülkerîm bi pêşandana gelek bernameyên caliyê zaroka ve dewam e. Komên tevgera Hilala Zerîna çanda jinan û navenda çandêya Reqayê jî bernameyên xwe pêşandan. Sibed roja pêncemîn de festîval wê li min bicê bi dawî bibe. Emîn Hajî ji were behsa çîroka jineke ciwan a bihêz bikin Nîros Ehmed tevê ku astengdar û zehmetî di jiyana xwe de dibîne lê vêyekê derbas dike û xewna xwe ya zarokatiyê jî pêk tîne.
اف مهکه نیروس کامرا جوخاره کریا او دست به وینکشی دیکه لګوري دیمن خوازین کو بالا و دیکشینه حول ده به کامرا خو وان دیمن زندی بهله لوچگارم جودی علی او حوالی من فواز محمد به اوکه هم برفرهتر چیروکا نیروس رادیکینن دما شدایک دبه او چاوین خل جیانی ودکه اصلن داره نیروز احمد به تمن خو 18 سالیه جباجار قامشلو یه کانتونا جزیره جبجوگانی ده میلاوی ده چه سر کمیره اوینه کشیه لوما او لبی وی خونا خما حیاگها آرمانجا خوا جخورا کمیره گرتیه او دست بکار او کشانا وینه کریه سری هیوکیه و خیالا خویا زاروکتی پیک آنیه هری زیده تابلوین خوازایی ین جیانی بالا و دکشینه جبتوكاني دا من حج تصويرات كر ومن خصكو أزهر داري بصورينم وهردم من خصكو عند بشورجة دا بلم وينكيش صالوني بكي من لرخصنا ندم كاركر أصلاً دارا دبشا راك هانتني دا ومن كاري دش جيد دا زاروكي أصلاً دار إيه داون وهاي معك أزبتنا خو كارتكم باركات صورينم ودمك ناس دا درباسي شاهين باشار جيبلو هاي زيادة استخازم خزاي مصورينم تشتاقو أزدقرم لسرو بالاخويا انستغرام بلاختك نبه ساني دنوا كولانان را دگره و زحمتي دي جيانا خدا ديتيه لي تجاري نا او زحمتي و نجي گوتنين جواكي جبوه آستنگ بون نيروزي بهيزا خوا نرينا جواكي يا كدبيجن آستنگ داره نكارن بخبتن گوهرد او جه آستنگداران جی ویتا خوازه دیگه کو به هیوی نمینن و لبه خواستگا خوابن تا بدست خستنه زحمتي هبون دريا شنو هاتني ده وقالك در هنا ام آستنگدار ام نكارن وما نكاري بام درباسي وابنج برقو بلندن ياجي رصيف هنا بهيوي ما تشدر هبا رامبل برچيبه اللي هر دمي ده وجه زحمتي هبن ازهو دمكو بكيج ما استاكي هاي سكت قالك قوتني جواكي هنا آستنگدار بتنا خو به هولدانی خوب کدا خود کاره و نرینه بکارینه و از گونه دم اخاف نجوا که از هر بردوام از هر کسی رد بیشم نتنی آستنگدار به وینا مینن و هول بدن کو بگهجن هیوین خو و جمال بعد اجرد بیشم بشگریه کج خورتی خوبن کو بگهجن آستکه سکت لکانتونا جزیره بدهان آستنگدارن خودی پیشه و جیر هنه لیکیم جاران دستی آلیکاریه او هزه دکه وان هکر روشوان دبر جوان را وره در باس کرن و رولک وان جید نوا جواکی تهبه بله بینرین هیجم لبر دیگه جین داویو بلتن خواه ساعت هفتن و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیده ارشاد و بختار